INP channel clear tu te in zain chi bai le fek ule kan channel le lo clear ve thina in chunga kan lo me mizo te zinga US election ton lai thilom zia men clear sak thin tu Dr PCBX siama thu zia hi kanan chiar sak lenga mun takin min lo ngai thak sak le don ne o USA a fiana ni ro pui January ni ruk Mike Pence apu Trump puya aphatsan antielo thuma tuntuma US president in thanna November ni thuma thil fellow zet chuan khovel huapin ngong anei thui don nge mai sang ni le som ni kumbul lama tangin China hripuin khovel pum minan tingmi thup mai phota kumto pa America in thanna pui bera diabolo hovin namen lovin ma anon lak puina wangin in than to zonga in bum na turu ber voti chingpen na saber in man chuana ru ra ber ko te in bei na sat ber tum ani in anin than nu thani na po chakjok ni in chu na thu boi chu alakal vung don chau ni mai na lang party lian pani Democrat le Republican te khu anin ter tok thial mai sia andang lam na ro chu Republican lam Grand Old Party GOP anti khu a Christian lam ania Democrat lam khu Christian na du to lo khovel taka engkim thazal huaw liberal anti leftist anti bok te khu communism le globalism zonga kal kan Bible ina soilok hun top dona sakol lalram lo indin na tur zonga malatu party ani thonga khu politic in do na khuan ram tin hong vek dona wangle khovel hun na nung ani to boxia wangin keiniram kil khor perami te po apuya pang atara zurin kan ngai ven lo theilova khodang hoi thei lo le kin khulam khu kan thlir thup mai ani hi fiana ni ro pui January ni ruk kar le ni lai zan mai khian America ro rel khol lian Congress ho tu lok mi zaruk som thum le pariat rual chuan fiana voi thum na nikum November ni thum le December ni som palia an chin fel theilo chin fel tumin an thu khom le rup mai dona thilakal sual palang tia hlo om le he parliament joint session kai hroi tu tur Vice President Mike Pence apo abuana ma kher tiang main anoi ngal nak mai enge mo chen phei chu a hoi tur lampo soi mai har sa khopin a om ni turania a tho puite thla ti mong lo tlat maya tun naya Republican Party chunga in phatsan na run puya thleng sia ring tu ten atana kan lo tong trai sakna te hi engti zong in nge kaldon ti in ngai tu na po achawai man hialani ama party mi le sa Republican te chuan dan puin thu nei na pek angin Biden a hnola drama chu president a puang turin a tho pui senator Louis Goma tale senator dangten ko thu nei na ne na thuam chakna vitamin pe kan tumla chu ko tinan lo hnol ba ka ama point man ngai ti lo nge ni le lamit mei aven wa nge ni zok alo nar ve boxia chu wangin he January ni ruk fiana ni hi khovel mi tam perin kan lalpa iswa local le tur aya kan thlir thup mai ani tak hi vote ru khom boina thlen tu nidanga thiang hlim taka an ro rel tu te thlang thin khovel sarkar dangten democracy ram that zia an en tut na ber ni thin kha tun tuma anin thlang chu a boi tanoi mai Democrat ho chuan President Donald Trump chu engti zong po pai thak tumin moi lo dan le dan lo manga vote ti chingpen dan chikima in than le vote chherna ma an la a kan soi fo tu angin mi thi to ti chenin a sing telin vote an thak tirani ti chuan an candidate Joe Biden chu vote ru khom mangin tlingzok angin an vote chuak ta a ma se Trump lam chuan an pom thei talofa an thil ti dik lo zong chu man chuakin kot ranga an zol kova mase kot lamte ne na an lo in thurwal fika wangin an thu the lu te chu nol turin an lo in thurwal le vek sia hetianga hlei nei lu tu ka ro rel na tik a om don lo ani chuan a phong chel tu zok President Trump a pol te hian
engtin nge an thu nei na hi an man ve don an do reng ringot don em ni ti in president ku ta thu nei na na men lo om chu boina chin fel na na mang ve turan nor na an na ta hlea ma se mirin aya trama hi alo do thei e mawang le da na ngai poimo awangin har sama se dan ang taka thil la kal pui zel ala tumri a chuwangin January ni ruka rorel khol pahni Senate le House te joint session hian enge thlen don ti angak ve phot ni na lang January ni ruk joint session malak dan turlam Eptu party Democrat ho chuan an president candidate Joe Biden hian vote zathum le paruk mu in atling to a Congress khom pui hian anem nget mai don ani anti sam eta an tran chan chu Electoral Count Act of 1887 khani chu dana chuan Senate le House in khom ma a chairman in state tinatanga electoral vote lo lut te chu pakhat khatin a honganga mi pui ma a ama pui tu te nen an chiaranga ti chuan Biden a tlim na hi dan angin an nem nget mai don ani ti chu an soi dan tlang pui ani ma se chu ti maya all ai chu ani lo mel hle mai achan chu state paruka in thlan buai a oma wangin le heng state atanga in thlan result te hi dan lo dewa an state legislature te pom puina tel lova an governor te le an secretary of state ten an mani thu an certify mai ani wangani drama poll te chet tum dan ve thung drama poll Republican senator le House member enge mozatin heng state buai paruka tanga Biden atana vote share hi an pom lova kan la rianga in thania vote la to zong an share khan ne takin drama kha tling veka ma se vote share tu official ten dan bo chia in bum na manga aru ka balot siam chop pon lama tang an lo no lu le chiama wanga Biden hi vote lem le vote ru khoma tling anga an puan tak mai ani kha January ni ruka po hian Biden a vote mu te hi drama lama tang ten adik lo ti in an nol don khop mai chutianga nol ani to chuan an thum hukanga dan anga soifel tumin darkar ni soiho na an nei photanga ma se heng soiho na te hian president atana Biden a vote tling turin thu nei na nei don tlat lo tongkam thiama rol rin ringotin omsia anei lo vote an la don te an tia Constitution in vote la ka Biden a thlan tlin theiani ti in a soilo kong dangin a soitlat kan la thlir zelang Congress a em chuan Constitution kal chuan an ti lo tura ngai la drama poll te chuan hetia discussion an nei chung hian in thlan na le vote ti ching pen ani dan chu a fia thei ang perin video thalak nen mit ngeya mutu te thu soi te le fin fia na hnial rual lo nen Congress ma tarlan fekan tum chu TV channel tam takin America mi pui lo mu thei turin alai finan lo en tir bokanga dik taka in thlanna election integrity hi America democracy in ngana lungphu mani a heta hian US rorel kholu ber Senate le House of Representative mi zaruk som thum le pariat tele TV kaltlangin America mi pui ten in thlan dan dik lo le vote ti chingpen dan tin reng chu an lo thlir thup don ani hei hero rel tu tele me puite hna election dan bo chiat na om zia entier na hun rem chang takaniang zona om theita chu Congress member ten soiho na an nei zo enge entiang ti ani an soiho na khan anin rem don lo in rem tlan na om lovin an zo ringotang Democrat lam ngai dana chuan soiho na nei zo vote an la anga House a Democrat an tam zok sia Biden atlin na chu nem nge ani ang ti chu an soidan ani deu thup mai ma se hi constitution dan kal ani tlat mai a constitutional law an ti ni hei wang hian heta thu nei ber Mike Pence hian he 1887 dan hi achelek lo mel ani Congress ne na constitution in president than dan tur soidan chu 12 amendment dan lama tanga ti tur ani thung chu wangin Electoral Voter Count Act of 1887 mangin Biden anem nge theiani tlat lo Congress thu nei na manga Biden a vote tling tur chuan 12 amendment in engtin nge asoi ti kan thlirang soi fo to maila
ataka man huna nai tiela soi thar le thina ngai ani ange president candidate ten vote zani le somsari an mutlin lo ve don he danin a soi danin state parukatanga vote tekha nol an ni don awangin tling turin vote an mu ngai zani le somsari tlin lo ve asang zokha president tur chuni mai heng state boy paruk tel lo hian Biden an zani som ni le pasari Trump an zani som thum le pahni amua heti ni chuan Biden a tling lo zoka atang don tlat mai then khat soidanin Trump chu thi mai tur nukla chat lo ang chawa chua chaw hle tu te kha kan omani lom ni khoi nge Biden a chan thatna tur kong alo omemo ilo ente rengang vote zani le som sari an mutlin lo ve chuan Congress in president tur chu Constitution 12 Amendment in chiang taka soi angin Mike Pence chuan Congress kuta ahla nang chuta chuan House of Representative in President an thlanganga Vice President chu Senate in an thlang turani House a hian Democrat in member an nga zoka Biden chu an thlang tling mai don lom ni lo deu House member zong in an thlang don lo Constitution soi angin state tinatanga ai o pakhat zelin president an thlang theyang chuti ni chuan Democrat Party in sarkar na state an nei tamjok chuan Biden a thlang tuan tamjok don ani mase Democrat lamin state som nei an neya Republican lamin state som thum an nei tlat sia Biden a tan tlin na tur konga kole lo tlat mai Biden a lam tang tan thuwa to pelumam ti ani mai don awa ang ve mase lungai su Mike Pence hian aputra ma aphat san dona chuta tang chuan Biden a tan be se na chete tal ala om lo mo Mike Pence an Trump puya aphat san an ti mo ti tia tam tamor mor hlemaya mi tam tak an ral khel na sa kum hlui thani December ni som thum pakhat khan ka hreto na a hetiang mi thin ti thong tur chi soi chuak tu masa a tran hi ka du lo thinania tuna ro chona lo dar sarta karma sa ka thu chua joint congress nei huna Mike Pence din mun poimo tur zia hi ria in ama soi sen na le pu chiat na tam tak apung phutanga tramane na anin kar thalo ang te nan soyang ti ivel kha ka soi loka rinang ngeya thila local ta ka khan keima soi tu nge point ka ring don tamaya ka in khap khuve lik mai ni tuna ro chuan atuinu lai alo in thli film le to nortu mi puya wang hian an ti tum te hi an thul pha ve fowa politic thil ngangania game an khelin taktik te po anan mang ani theiome atur ni linu ta me point na red ro ta pu na le midang te pu na a oma loi goma tan president thang thei hial tura kot thu nei na adil ama pen sa zo ke na lo nol na chuan apu tan thane mangai don lo em ni tia hlo thon na ati zuala Mike Pence mi zia le Christian tha na sataka kan lo tong trai sak me kan ya wangin chuti mai na pu phat san don em ni nge sum bokin le lam ho hian an lo tham lung oi ve le tamai ti in ril ruin sual view maya January ni rukhen ma chuan thudik tak kan rekher lovang ma se heti zong hian ngai tu thei ani ta zo ke Tramale Biden ate din mun chiang lo takara joint congress meeting kai roi tu ani na chu rem chang la in tling jok tura puang du mayang a ti in Republican lam chuan thu nei na to pa nei ani ti in 12 amendment an chang choya chumi hlau thong chuan Democrat lam chuan Pence in khom kai roi bak chu tiang thu nei na nei lo ti in Electoral Voter Count Act of 1887 an tran chan boka Pence lam tang lo lama in da don chuan hlau thon na wangin thina tip hu ve det theyani nuya zawak lo tuna an soi anga apu phatsan zongin omle ta ni se Democrat ho hlau thon na angkhan GOP lamin an hlau thong ve theile boka mase constitution hian chuti fakin vice president ne na thu nei na per han lo du zok lo thlang ta se amo phur nan na salutuk tur chu phur zo lawang Republican Senator Louis Gohmert chutiang ti thei tura kot thu nei na adil sakpo kha alo nolani kha chuwangin vice president hian ama political zel tur ta na poi thei turemo
atan lo na lam party ta na huat thala lu tuk tur ati du lo ve na rin ama politician hlunania hetiang boy na kara thu nei tu congress ne na fing takin mo phurna hlan mai na rin zo kani ti chuan election na presiding officer ani na anga thulai sa takin du sak bik nei lo anga thein US Constitution 12 Amendment in President Thandan tur lo soi to gola akhung zai mayanga ti chuan achunga kan soi to angin state tina ai o pakhat zel in thlang chuakin president chu an thlang to mai don ani heibak chu chhut zui dan kan thiam to mayang chu Mike Pence thu cha in thla ti muang he thu ka zia laya thu thar ber nizan maya chuak The Epoch Times January ni nia Vice President Mike Pence chuan ama party senator som panile congressman za somli la yen January ni ruk join congress a Biden a electoral vote mu an pom don lova an object bur mai don ti chu Mike chuan alo welcome ti ama chief of staff Mark Short ne na tanga donani heng Republican senator ten in thanna namen lova vote ti chingpen ani zia fin fi na tenen join congress ma phau chu an tum thu po Mike hian alo welcome bok ba ka America mi pui makta doi tam takin in thandan kholo le ti chingpen na sat ani awanga anril ro hreom na po atrom pui thu soi bok chu wangin Mike Pence hian ma ni ho tu le ma ni party phatsan don anga report sang te hi thubel chian dol lo ani tak zet theinan I tong trai pui so sawang mani lo ma tun lai Republic Party chhum kwa in phatsan na an satawangin pen satele zelin rin le duap an kai zel lo nan lalpa ne na idil tlatang Republic Senator som pani rual Ted Cruz a hova Congress ma a thuan thelu tur hi anek vaklo he election na in boom na le in thlan result ti kholo zo vek khopa Democratic Party ho chet na hi ngoi bo pui chi zia zang ani lo zia soin heng vote ti chingpen na report te hi candidate pani khat thu mai ani lo adar zaw lutuk chanchin bular tham Reuters Ipsos polling alandanin America mi pui za som thum le pakua zetin kha election kha ti kholo vekani ti anringa Republican mi pui za som rukle pasari point chu polling chu dikin anringa Democrat mi pui kara za som pasari zet le Independent mi pui za som thum le pakhat zetin adik hei hi adik antibok ti nan soyani in than dik lowani ti tuan tam hle ni chu heti hian an le kha chuan an soi zela sang khat zariat som sari le pasari khan Congress chuan chutianga in than ti chingpen tia pu na chu angai tha mi alova media lamin do thuang lekinan pu sak heklo chutia hnekin Congress chuan senator panga House member panga Supreme Court Justice panga teruatin thubuai chingfel turin Electoral Commission andin ta hialani chutiang bokin tuna hian Congressian Electoral Commission din ve ngal sela ni som chungin vote ti chingpen na state te chu endik veksela commission thil mu chua te chu abi ka ko special legislative session ma atul angin ron report ro se chu emergency ni som audit chu zo ani ma chuan keini chuan January ni ruk hian state buaya tanga electoral vote te hi dan anga ti po ni lo danin a phut anga certify lo le ngal ani awangin kan nol don ani he election dan bo chiat na sat zia hi kan riat phak china ala rura berani US democracy hi ain nga na lungphum chop hian rin tlak lova a omta a chuwangin mi puite lung oina to ka tuam dam hi kan phutani antiani karle ni lai ni January ni rukzana US Congress a drama ro pui chuak tur hi engtin tak ni don moni keini chuan leile van lal ber hian thil ti theina le miracle ro pui tak nen ron chuk thato mai se kan vati em chu kan tong trai na ber pon ta